Lavrez, tamaşavan hêja bûtana saet 6 êvarê ji wara pêşkêşkin di destpêkê de girîngtirîn sernûçe. Berpirsekî di hikûmeta Herêma Kurdistanê de dibêje Herêma Kurdistanê gelek caran hewl daye ku enekesê û tev demê nêzîkî hevdû bike, lê peyedê hemû rêkeftin bil pê kirin. Grupên çekdar li serê kaniyê Rojavayê Kurdistanê de bilpêkirinên xwe de berdewam in. Herî dawiyê jî xebatkarekî Kurd rastî kiryarên dûr ji rewiştê hat. Tirkiye dibêje ku operasyona xwe dê berdewam be ta armancên xwe bicî dike. Li gundewarê Kobanê ji ber metirsiya şer, xelkê hin gundan gundên xwe bicî hêştin û berê xwe dane bajêr. Dubara slav. Rêveberê dezgeha peywendiyên derve di hikûmeta Herêma Kurdistanê de Sefîn Dizeyî got ku Herêma Kurdistanê gelek caran hewl da Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye enekesê û tevgera civaka demokratîk tev demê nêzîkî hevdû bike, lê peyedê hemû rekeftin bil pê kirin. Rêveberê dezgeha peywendiyên derveyên hikûmeta Herêma Kurdistanê de Sefîn Dizeyî got Herêma Kurdistanê gelek caran hewl da Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye tevgera civaka demokratîk tev dem nêzîkî hev bike, lê peyedê hemû rêkeftin bin pê kirin. Di programeka televîzyonî de li ser kanala Rodawê Duh Dizeyî got ji destpêka şoreşa Sûriye ve Herêma Kurdistanê piştevaniya daxwazên rewayiyên gelê Sûriye kir û deriyê xwe ji bo penaberan vekir ku îro derdora nîv milyon Sûrî weke penaber li Herêma Kurdistanê dimînin û got Herêma Kurdistanê ew penaber weke xwediyên malê ne weke mêvan dîtin. Dizeyî herwiha got Herêma Kurdistanê gelek caran hewl da aliyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê nêzîkî hev bike. Taybet Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye tevgera civaka demokratîk tev dem mîna rêkeftinên hewlêr yek û du rêkeftina dihokê, lê peyedê ew rêkeftin bicî nekirin. Herwiha rêneda pêşmergeyên roj ku xwedî roleka berçav di şerê Daişê de heta ku vegere Rojavayê Kurdistanê. Dizeyî derbarî peywendiya Tirkiye û peyedê tekez kir ku di pêşiyê de tu kêşe navbera Tirkiye û peyedê de tune bû û Salih Muslim bi xwe rojekî şirojan li Enqerayê bû. Lê heta ku PKK destwerdan kir û xwest birêya peyedê rewatiyekî navdewletî ji bo xwe wergire, êdî ew kêşet navbera Tirkiye û peyedê de derket holê û kûrtir bû. Li Rojavayê Kurdistanê sê teqînên tund li sê bajar û bajarûkan rûdan û ziyanên canî û madî yên mezin di nava grupên çekdar yên ser bi Tirkiye veketin. Li Rojavayê Kurdistanê zincîrek teqînê tund li sê bajar û bajarûkan rodan û di encama wan teqînan de zirarên canî û madî yên mezin di nava grupên çekdar de ketin. Ji derne xwecehî roja sê şemê belav kirin, otomobîleka bomberêşkirî li bajarokê Til Helefê Rojavayê Serêkaniyê li Rojavayê Kurdistanê teqiya û di encama wê teqînê de hejmarekê kes hatin kuştin û birîndar ketin. Li gorî zanyariyên destpêkiyên heman jêderan, piraniya qurbaniyên wê teqînê grupên çekdar yên ser bi Tirkiye ve ne, ji çekdarên beşdar di operasyona leşkerî de li ser Rojavayê Kurdistanê. Di vê derbarî de Ajansa Rûsyaliya wan belav kir ku di encama teqînê de zirarên mirovahî û madî yên mezin di nava wan çekdaran de ketine û bi dehên birîndar hatine veguhestin ji nexweşxaneyên deverê re û beşekî din ji wan ji ber giraniya birînên wan hatine veguhestin ji nava Tirkiye re. Her girêdayê mijarê û li aliyekî din ji xata Rojavayê Kurdistanê teqînekî navenda bajarê Efrînê jî hejand. Di encamê de kuştî û birîndar ketin. Jêderên xwecehî ji radyoya Rêbas re dane zanîn, teqîneka bihêz li cadeya siyasî li beramberê Stûdyo 23 li navenda bajarê Efrînê roda. Jêderan herwiha ragihand ku teqîn di rêya otomobîleka bomberhişkirî re hate encamdan û di encamê de du kesan jiyana xwe ji dest dan û dehan kes birîndar bûn. Her girêdayê zincîra teqînê Rojavayê Kurdistanê jêderna xwecehî ji bajarê Qamişlo taybet ji Rêbas News re dane zanîn, teqîneka tund li nêzîkî filkeya Basil ango rêbenda Havana li başûrê Qamişlo roda û tev derdora bajêr ji dijwariya teqînê hat hejandin û piştî teqînê bi demeka Kurd dengê ambulansan lê gelek aliyên bajêr hatin bihîstin. Ji derê herwiha got ku eger heye ew teqîn di rêya mûşekeke balafira leşkerî be
bê ku encamên wê teqînê werne zelalkirin. Ji aliyê xwe ve jê dernê ser bi peyedê ve gotin ku dengê teqînê ji devera navbera balafirxaneya Qamişlo û Filke ango dewara zorê hat bihîstin û ew dever li jêr kontrola hêzên leşkerî yên Rûsyê de ye û ne li jêr kontrola Rêveberiya Xweser de ye û tu teqîn lê deverên jêr kontrola wan de nehatine rodan. Beriya demekî Kurd balafirên Rûsyeyên leşkerî û sîstemên berevaniya asmanî li balafirxaneya Qamişlo bicîbûn û hêzên Rûsyê di nava balafirxaneyê de bargeheka xwe ava kirine û tu balafir nikare li ser esmanê Qamişlo bifire bê erêkirina hêzên Rûsyê. Li Rojavayê Kurdistanê hevdemê encamdana dizî û talankirin û binpêkirinan û desteserkirina mal û milkên welatiyan ji aliyê grûpên çekdarên ser bi Tirkiye ve li serê kaniyê jî xebatkarekî Kurd bi temen li ser destê çekdarên wan grûpan rastî binpêkirinên tund û dûr ji rewiştên mirovahîtê hatin. Ji destpêka operasyona Tirkiya leşkerî li Rojavayê Kurdistanê û grûpên çekdariyên bi ser ve dizî û talankirin û desteserkirina mal û milkê welatiyan û binpêkirinan li deverên ku derbasî wan dibin encam didin. Herî dawî xebatkarekî Kurd li serê kaniyê li ser destê wan raserî binpêkirinan hate. Malpera Fermiya Enekesê di roja sêşemê belav kir ku Mehmûd il Emo Kesayetiya Niştimaniya Xuyayî rastî lêdaneka tund û sifkayetiyê û gotinên dûr ji rewiştê ji aliyê grûpên çekdar li bajarê serê kaniyê hate. Li gorî heman jêderê Emoyê di heftê û pênc salî raserî şikestineka tund di serê xwe de û birînên giran di piraniya laşê xwe de hatiye ji ber ku li dijî çekdarên wan grûpan rawestiyaye û rê neda dukana welatiyekî bajarê wî talan bikin û di encamê de raserî wê lêdana tund hat û bi darê zorê ew dûrxistin û dukan talan kirin. Mehmûd di Emo temenê wî zêdetir ji heftê û pênc salan e serkirdeyekî berê Partiya Yeketiya Kurd li Sûriyê bû serbarî ku serokê Encumena Xucahiya Enekesê di geraborî de bû. Grûpên çekdar ne bi tenê lêdan û sivgayetiyê bi welatiyên Kurd dikin li serê kaniyê û girê spî her wiha lê ser rêya enforiya navdewletî bi dihan welatiyên sivîl revandine û binçavkirine bi armanca serbestberdana wan beramberî fidye û pareyên gelek wekû çawa li Efrînê ew prose plankirî dihat encamdan. Heman çekdaran li piraniya deverên derbasî wan bûne bez û ajal û otomobîl û kelopel û alavên malên xelkê wêran kirine. Serbarî desteserkirina malan û bicîkirina malbatên xwe di wan de û ew yek bi zelalî hate xuyanî ku hejmarek wê nehatin belavkirin û li ser dîwarên wan û navê grûpa mal desteserkiriye nivîsandibû û di nav xwe de dabeş dikin wekû ew mal û milk bê xwedî bin. Ji destpêka operasyona Tirkiya leşkerî li ser Rojavayê Kurdistanê di nehê cotmeha borî de û kontrolkirina bajarê serê kaniyê ta bi girê spî her wiha derveyê wan deveran jî li aliyê Tiltemer û Dirbêsiyê jî û grûpên çekdar yên bi ser ve dizî û talankirin û desteserkirina mal û milkên welatiyan û binpêkirinan encam didin û kiryarên kirêt wekû dubareyekî ji binpêkirinên li Efrînê dikin bê ku tu rêgirî li wan binpêkirinan werin kirin. Tirkiye ragihand ku ew ê operasyona nav lê dike kaniya aştiyê li Rojavayê Kurdistanê ta bicîkirina armancên xwe berdewam bike. Tirkiye ragihand ku ew ê operasyona navlê dike kaniya aştiyê li Rojavayê Kurdistanê ta bicîkirina armancên xwe berdewam bike. Encumena Ewlekariya Neteweyê ya Tirkiye ragihand ku operasyona bi navê kaniya aştiyê li Bakurê Sûriyê ta bicîkirina armancan dê berdewam be. Ewlekariya Neteweyê ya Tirkiye dê daxuyanîkî de dibêje em çavareya aliyên rêkeftina navçeya aram li Sûriyê dikin ku hemû tedabîrên paqijkirina wê navçeyê jê terûristan dê nêzîktirîn dem de di nav de jî Minbic û Til Refet dikin weke ku ew bi nav dike. Ewlekariya Neteweyê ya Tirkiye her wiha bang li civaka navdewletî kir ku piştevaniya Enqereyê ji bo vegera xwepexş û ewleh ya Sûriyan bo cih û warên xwe bikin. Ev daxuyanî hevdemê birêvebirina dewriyên Rûsî Tirkî li navçeyên sînorî yên Rojavayê Kurdistanê bi Tirkiye re tê. Gotan ha 11 dewriyên Rûsî Tirkî hatine birêvebirin ku ew yek jî piştî rêkeftina Tirkiye û Rûsî ya 22 meha borî hat encamdan û di heman demê de artêşa rejîma Esed jî ji endî werê ta Dirbêsiyê li ser sînor bicih bûye. û metirsî jî heye ku rejîm û wekeberê Ankû beriya sala 2011 bi temamî desthilata xwe vegerîne navçeyên ku niha dibin destê
قەسەدێ دەمانە. لە گوندەوارێ باژارێ کوبانێ وڵاتیên deverê ji ber metirsiyên şer gundên xwe bicihêştin. Ji derên xwecihî ji nava bajarê Kobanê ji arkêra gotin ku qesedê ji xelkê gundên Qurfilê û Horiya û Bîr Erebê xwastine gundan vala bikin ji ber ku ev dever dê bibine deverine şer. Heman jî deran danezarîn ku welatî neçar bûn gundên xwe bicî bihêlin û berê xwe bidine bajarê Kobanê. Gundên Qurfilê, Horiya, Bîr Erebê dikevin rojhilatê bakurê bajarê Kobanê. Hêla sînûrî ya navbera Sûriye û Tirkiye de 820 kilometre û neh dergehên sînûrî li xwe digire. Piraniya wan dergehan dibin destê çekdarên ser bi Tirkiye ve ne û niha jî Tirkiye kar li ser wê yekê dike ku du dergehên din yên sînûrî bi Rojavayê Kurdistanê re veke. Ji bilî 6 dergehên sînûrî yên dibin destê çekdarên ser bi Tirkiye ve niha welatê Tirkiye karê çaksaziyê li ser du dergehên din yên sînûrî di navbera Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê de dike. Kapsayla ilgili hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Abdullah Aran waliyê Orfayê ragihand ku Tirkiye kar li ser vekirina dergehên sînûrî bi Rojavayê Kurdistanê re dike. Li gorî Aran ku wan çaksaziyên dergeha Girêspî ji alî Tirkiye ve bi dawî anîne û niha li ser çaksaziyên dergehê ji alî Kurdistana Sûriye ve kar dikin. Aran ragihand ku di demeke nîzik de wê ew her du dergehên Girêspî û Serêkaniyê wê vebin. Hêla sînûrî ya di navbera Tirkiye û Sûriyê de dirêjahiya wê 820 kilometre û neh dergehên sînûrî di navbera Sûriye û Tirkiye de li xwe digire û ew jî ev in. Yek, dergeha Nisîbîn yan dergeha Qamişlo li parêzgeha Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê ye ji sala 2011 ve ji alî Tirkiye ve hatiye girtin. Du dergeha Serêkaniyê ye yan jê dergeha Ceylanpînar li parêzgeha Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê ye ji sala 2014 hatibû girtin û niha Tirkiye dest bi vekirina wê kiriye. Sê dergeha Girêspî yan jê dergeha Axçaqale li parêzgeha Reqqayê yê Rojavayê Kurdistanê ye ji sala 2016 ve dibin destê Hêzên Sûriyaya Dîmokratîk de bû lê piştî êrişa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê niha dibin destê çekdarin ser bi Tirkiye ve ne û welatê Tirkiye niha kar dike ji bo wê dergehê veke. 4 dergeha Kobanê yan jê dergeha Mirşid Peynar li Rojavayê Kurdistanê ye dibin destê artêşa rejîma Sûriye ye ew jî piştî rêkeftina di navbera Qesede û rejîma Sûriye de. 5 dergeha Cerablos li parêzgeha Helebê ye ew jî dibin destê çekdarin ser bi Tirkiye ve ye. 6 dergeha Bab el Selame li parêzgeha Helebê ye û dibin destê çekdarin ser bi Tirkiye ve ye. 7 dergeha Bab el Hewe li parêzgeha Idlibê ye û dibin destê çekdarin ser bi Tirkiye ve ye. 8 dergeha Keseb li parêzgeha Latqiyê ye û ji alî Tirkiye ve ew dergeh hatiye girtin. Herwiha dergeha Nehê di sala 2018 de welatê Tirkiye dergehek nû li gundê Hemam ya di navbera Efrîna Rojavayê Kurdistanê welatê Tirkiye de ava kir. Ji neh dergehên sînûrî yên di navbera Tirkiye û Sûriye de 6 dergeh dibin destê çekdarin ser bi Tirkiye ve ne û du dergeh ji aliyê Tirkiye ve hatine girtin û yek dibin destê artêşa rejîma Sûriye ye. Mîdya Ibrahîm. Revêberiya pêdê hejmarek ji malbatên rexistina Daişa terorîst ji kampa El Hol ya li parêzgeha Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê azad kirin. Ravngeha Sûriya Mafê Mirovan ragihand ku revêberiya pêdê 110 malbatên Daişê yên ji parêzgeha Reqqayê azad kirin ku hejmara wan ya giştî 400 kes ji jin û zarokan pêk tê. Heman ji derê da zanîn ku ew gav wekû berdewamiyek ji derencamên civîna Qesedê û resipiyên dîdargeha êl û hozên Sûriyê hat. Di 24 meha tîrmeha borî jî derdora 30 malbatî ji kampa El Hol ji aliyê pêdê ve hatibûn derxistin û azad kirin. Derbarê piştniyara rejîmê û vekşana şanda wê ji civîna Komîta Destûrî ku biryar bû roja duşemê 25 Mehê were li darxistin, serokê şanda opozisyonê ya Komîta Destûrî ya Sûriye Hadî El Behra got ku tu piştniyar bi fermî ji aliyê rejîmê bû wan nehatine pêşkêş kirin. Di Kongereka Rojnamevanî de El Behra got ew ê li cihê civînê ta dawîn xulekê bimînin û ta niha wan tu piştniyar ji aliyê rejîmê ve bi fermî wernegirtine. Li gor Ajansa Sana ya rejîmê ku piştniyara rejîmê li jêr navê stûnên niştimanî bû gelê Sûriyê bû
کو یک جی خالین وی داخوازا شرمزار کرنا دستیواردان ترکیه بو روژهلات چم فراتê lê endamên Komîta Destûrî ew yek rad kirin. ممثلي وفدنا في مقر الأمم المتحدة، واستمرت مساعينا ومساعي الميسر الدولي لإيجاد حل لموضوع جدول أعمال هذه الجلسة والدورة الثانية من أعمال اللجنة المصغرة. ما زالت المساعي موجودة. نحن نقدر آلام شعبنا في الداخل، نقدم آلام الشعب السوري، ويجب أن نبذل أقصى الجهود لإيجاد أجندة تتناول موضوع اللجنة. لا يوجد توافق على جدول الأعمال حاليا، نسعى لإيجاد هذا التوافق. هو خارج عن سياق تفويض اللجنة الدستورية، لأن ماذا يتضمن؟ لقد أعلنوا عن كافة البنود. هذه البنود هي تأتي في سياق مناقشات اللجنة، يجب أن تكون وفق السياق الدستوري السوري، وفق مهام اللجنة بصياغة مسودة الدستور. لم يعقد أي اجتماع، لا يوجد أي طلبات رسمية قدمت من وفد للوفد الآخر. المهمة الرئيسية للجنة كما قلنا يجب أن يبقى ضمن إطار تفويضه وفي حدوده، وهو صياغة مسودة دستور للشعب السوري يسهل الوصول إلى حل سياسي يطبق قرار مجلس الأمن 2254. كما قلت استمرت جهودنا لإيجاد حل والتسوية يأتي في سياق حدود تفويض اللجنة نفسها. نحن سنبقى حتى آخر وقت ممكن نبذل الجهود لإيجاد حلول، لأننا نقدر مدى المآسي التي يتعرض إليها الشعب السوري بكافة أطيافه. سرگی لاڤرۆڤ وەزیرê dervê Rûsya di kongereka hevbeş de li gel hevşanê xwe yê Ayسlandî ragihand ku tu zanîrî li cem Rûsyê tune ne ku Tirkiye wê rekeftina sûd çî bin pê bike. Daxwaz ji hêzên Qesedê kir ku pabendê rekeftina sûd çî bibin ji ber ku Rûsya peyman ji her du aliyan wergirtiye ku pabendê rekeftinê bibin. وەزیرê derveyê Rûsya daxwaz ji Qesede kir ku pabendî bi cîkirina rêkeftina sûdçî bin û hoşyarî da Qesede eger tu pêngavên şaş bavêje. Sergî Lavrov wezîrê derveyê Rûsya dê kongreyekî hevbeş de li gel hevşanê xwe yê Ayسlandî ragihand ku tu zanyarî li cem Rûsya nînin ku Tirkiye wê rêkeftina sûdçî ku di navbera Rûsya û Tirkiyê de derbarê rojhelatê Çemê Feratê hatiye îmzakirin bin pê dike. Herwiha wezîrê derveyê Rûsya daxwaz ji hêzên Qesede kir ku pabendî rêkeftina sûdçî bin ji ber Rûsya peyman ji her du aliyan wergirtiye ku pabendî rêkeftinê bibin. Wezîrê derveyê Rûsya tekez kir û got ku Rûsya nikare tu gerentiyê ji mafê Kurdan re bike. Bi tenê mafê Kurdan wê dê çarçoveya serwerî û yekîtiya xaka Sûrî de wê parastî bin. Ji bilîveyekê tu gerentiyek nîne. Sergî Lavrov hana hêzên Hesede da ku di zûtirîn demde danûstandinan li gel rejîma Esed bike. Ew jî berî ku Amerîka biryara vekşana yekcarî ji Sûriyê bide. Ji ber wî demî hevkêş û rewş wê aloz be. Rûsya ku piştevaniya rejîma Esed dike, berdewam tekeziyê li ser wê çendê dike ku pêwîst e Kurd berê xwe bidin Şama paytexta Sûrî û li gel rejîma Esed dest bi gotobêjiyan bike. Ji ber tu gerentiyek ji mafê Kurdan re nîne. Sergî Lavrov wezîrê derveyê Rûsya berdewam Amerîka bi wê çendê tometbar dikir ku Amerîka daxwaza keyanekî Kurdî ji bo Kurdan li rojhelatê Çemê Feratê durust bike. Ew jî di demekê de Amerîka biryara vekşana hêzên xwe ji rojhelatê Çemê Feratê da û Tirkiye dest bi êrişê kir û her du bajarên Serêkaniyê û Girêsipî kontrol kirin û her du bajar jê Kurdan hatine valekirin. Serokê Tirkiye dibêje ku welatê Qeterê wê piştevaniya Tirkiye di veguhestina penaberên Sûriyê li Tirkiye dîmînên ji bo rojhelatê Çemê Feratê bike. Televizyona NTV li ser zarê Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye ragihand ku Tirkiye plana xwe derbarê rojhelatê Çemê Feratê ji Mîr Temîm bin Hemed mîrê welatê Qeterê re ragihandiye û mîrê Qeterê plan bi erinî binav kiriye. Her wiha televizyona navborî got ku mîrê Qeterê amadekariya xwe ji bo bicîkirina planên Tirkiye li rojhelatê Çemê Feratê nîşan daye. Di serî de veguhestina penaberên Sûriyê ji bo rojhelatê Çemê Feratê û Rojavayê Kurdistanê. Belê temaşevan hêjan hajî ez ê berê xwe bidim çalakvanek li gel me ji Kubanê
برز دمات باش با از خوازم زانیاریان لسر هر سه گندن قرفل و حریه و بیر عرب تو بدیمه چما خلق جوان گندان هاتنه والا کرن دم باش سلام جوارا و سلام شمانی وارا براستی یعنی تشتی کو حضرتی هیل ترکال هیل جم ترکال حضرتی تمه مشتی براستی یعنی بخواهد کو ملکاتنین شکنده قرفله در کنو شکنده قرفله شرک بله ادین بلکی یعنی حضرتیان يعني حضرتي قريداي ورقة وبعيد لبدا قريداي ما تشتاب هبدا قريداي يعني شاب هبدا قريداي إيرو يعني روسيا كو قضا يريش دبي سر إدلب ويعني المقابل يعني تركي بخار تشني دورة دار باسكن قلنا ببن جنيه يعني عيسى ببن يعني يريش بكن قلنا يعني بروجا خاص فرق كان لان عيسى باجار يعني عيسى حضرتيا كان اما سينو ده كان حالته طعام نهاتنا يعني باشا او خلقي كو دار دكفن بري خودن كو داري براستي يعني او يعني غوركو او دبيجن يعني قصد دبي ام مع حضرتي نهاج سد اويرا كريا سد ون حاضرة بسمر نيزي رقم 20 كيلومتر ملت سر قالية ايكو خوشبر بولا دبي حضرتنا سد او چه کرنا و پنسه دیدن جی حاضر دکنا یعنی گرک شست بول دور کردم ملت کوشبر بیه خیالها قور یعنی رقم لجب من 27000 و پنسه نزدیکی 27000 و پنسه لگری سپی و گندوار گری سپی و هی در دور سینور کوبان و گری سپی دا 27000 انسان های نزدیکی 5500 مال یعنی او يعني كوفا ملتي كوشار تبع يبري خودته ضم مخيم يكو تشيكل كانك بري خودتن يعني قندي سب مثلا بري خودتن طبقة يعني بري خودتن باجار رقاي مثلا يعني باجار رقاي تيدا بر تاخو او يعني بريدا كرتي دانا دري بوش جلك يعني بري خود دنور او دور دام ملت بتجي كان مخيمات دري باجار رقا هذا تريني هذا يعني خبري مش حر اواهي من باشا بريز بريارة درخستنا خلقه درخستنا مالباطن جا قصدي دركتي يان جبر إيريشن تركيا يعني أمزان بريا چند روجان لگند قرفله كمكوجيك لويداري در حق سيفيلان دهاتا بيكانين خلق جوان كمكوجيان ده ترسن يان بريار جا قصدي دركتي كو وان گندان والا بكن داكو اگر هيا كو شرك لويداري رو بده بريار هني بطنه بريار جم قصد دركتيا وبراسي يعني قافيكو قلت كيف السينور وقافيكو يعني ام بين كسكي دولي ضامن تنا بهذه شري يعني حتى ما شري بتشوف ساكن يعني اتفاقيات الدنيا بحل دريدا الا حدوا عاداتها الا جروبات شيدبن او شيدبن او ترسا يعني ترسي حتى ملت يعني بيكو بريال كذا بنش كذا او ترسا لجم ملت يعني اگر شرك ذيك وين لكربنا وين لكربنا يعني يبندي سينور دا سينور أبدا يعني هي سينور أورتات كانوا قصدا دا يا سينور تركيا وكوبا دا يعني هلبته وترسك الجمال هذا
يعني أقدم حضرتي الور بلكي يعني پیشتاچون و پاشتاچون تیدا هبه لازمین شر هری گرام ببه لعین عیسى بري تجاران شر لوان قندان هاتبو رودان الشر تنين اما يعني يعني بومبات حاطم بكتن تشتهاتم يعني قالك انت ادمينكو او شر جراني ودعين عيسى دابا قالك مثلا شر قد ادلي بيضات به شر بدوام بمره يقول وحاطم مثلا عيسى وشمس يوربني فل وهو سخي نزلت بلكي ببا يعني ما هي عيسى حاطرجات قال لك ما دمت وبيشغلوا مثلا يعني ابروش او بيشن يعني يعني ريشه تركاش دينيه تركي وارتيشا الاجتماعي يعني صحي جران وبالافرين مسير السر جندي برن سر جندي سكيرو دبسي ومنطقات عديده برن سن زينوبا وخربة الفارس يعني يريش هاي يعني وحضرتيا مثلا ارتيشا الاجتماعية السورية حضرتيا كجراند كده مخيمة عيسى كابل ده جندي خالدية ده حضرتيا كجراند كده جبر مثلا عين عيسى وصار خطة يعني اورياء ام شار ام فور او خطا يعني بقار او خطا قرتلنا يعني عربي بين يعني ناصر باش قالك سباس جبو باش داربونا تا بريز تشالاكوان ج كوباني لقل مابو ج كوباني زبريخو بدم حسك اللي جام نوچگهاني ما دار عبدو دم باش دارا بشاطين ضوي لباريزگاه حسك چه لجام تهنا دم باش شيخو شخو اف دمكي ام دكارين فيجن ولو الشر وستايب وبيدنجي بو لي تشتا نه الميداني ايفارا چارشمي ساعت 11 شبه دنگ تقينا دهات وك يعني ريشك هبو او مدكارين بيجن الجندي تلوات وربيعات السر زرقاني غنم وك يعني نافبرا قصدي وجروب انشقدار ين بسر تركيا اوجي 20 دقيقة دوام كر دورا راوستيا بيشتر مدكارين بيجن روجا سيشميجي فروكك تركي ببالافر إيريش آبيت سر سي نافن سي نقطين الاشكري قصدي الجندة الورد وربيعات وقولية وهروها الجند الباجاروكي ابو راسين زركان الفان شار نقطة خست بالافرا تركيا بالافر الفان نقطة خست لي ام دكارين يعني تشتكي زيان بلكي زيان مادي بن جاني تنبون هروها ام دكارين بيجن ايروجي وك دوريك هفبش ياضتي وقصديجي بروج باجاري تلتمر دركت وبريخو دا روجافاي تلتمر ام بيجن هي بريخو بدا نقطة تماس يعني بقشتي الروش وصاي شيخو الجندواري تلتمري تشتني بس جندي سر اخذي انا بسر زرقاني فانا او تاني اف بوياري باش او ايريش جروب ان چقدار دا سبيكرن يان قصدي ايريش وان كربون ايشا كنت بحثي كري دسبيكي فروكا تركي يا ببالافر اوان ايريش كربون السيرفر نقطين اي قصديل تلورد وربيعات
والقوليه والابوراسينجي يعني نافندك يا قصديبو او نافند فالابو براستي تكست لشكرتي تنبون لإريشك هات سر الويدري لتجيا يعني تزيان جاني تنبون تاني ماديبون بله باش دارا يعني هر دم ودم كده دبينن ودبيسن كو تقين لباجار دبن كنترولا جروبين تشاكدار ده تينا رودان هري داويجي لتلحلفه كي لباش فان تقينانه يعني الحلفة أوياد بن جروبين تشاكدار أو يعني أوتومبيلا ماكينة هاتية تفجير كرن النازي جروبين تشاكدار يعني هجمارك سيفيل هجمارك ولاتين سيفيل جيانا خوش دستان هروها جروبين تشاكدار لي يعني هجمار اوان نديا يعني بلكي او جروبين تشكدار او جي يكجارنا فان تقينا دكل جبو يعني خلكن سيفيل جو دافج جي واري خبردن جو ودزيا خوبكن اروها او جروبين تشكدار او بله دارا دارا هرمين يعني دفرن كو آرام دبن خلق هول ددن وگرن خلقين دربدار يعني كو نهال حسك ديمنن لقامش لو ديمنن دارا بلي دفرن كو آرام دبن خلقين دربدار يعني كو نهال حسك ولقامش لو ديمنن هول ددن وگرن دفرن خوا يعني دكارن بيجم هجمارك هناك ولاتين شبيكاتين عرب جي الفيكا طيب السيطانية لي او نشك يعني هنا دكتي جوفاجرن يعني جريش اما وقت كرت بتركه وغيره اما جوار ايكودزي جبهين داود قاسميه والاسباب زحمته وغيره اما ايجو نزيكي باجاروكي زرقاء ابو راسين بله نافد يعني ايو يعني تبارج مرات بدرن كندين باشا دارا روشا دربداران لنافا باجاران دا تشاوية بطيبات كو زفستان هدي يعني صار دبا تشتك آلیکارین زوستان کلوپلین زوستان جوان تینا پیشکش کرن وقت ليخستنيق هنا دايب الأمم المتحدة وقت ميرسي كور أنا يعني بلكي رنجك يستربخوني أبانا يعني آلي كاريك ددن فان ريفابريا شوكاني هروها وكيدن يعني آلي كاريك تاني يعني تاني ايفي الناف باجا إيكاريا وان ريفابري تخازه هول دده جو وان هلكي در بدر جو ديسا دوان تيخ كامبا وشوكانيش بو زاروك وگرن دبستانين خواه گلک سپاس نوچگانی ما دار عبدو جحاسه که لسر روشا سیاسی جی امه هنکی با آخفن ما میوانداریا برز فیصل ناسو اندامی کمیتا نواندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی کریه دنباش برز فیصل جه داخوانیا ترکیه می دست بکن دبیجه کو حتی بیجی کرنا ارمانجین خواه ترکیه ده اپراسیون خواه لشکری ده بردوان با پرس دفر ده اوه گلو ترکیه دخوازه بکیه کجان آسته دخوازه ارمانجین ترکیه چنه برز فیصل اگر تو دنگی متکی
برز فیصل پرسا من ابو کو ترکیه دبیجه حتی کو آرمانجین اپراسیون لشکری نه سری اوه ده اپراسیون خود بردوام به ام دخوازم بزارم کو آرمانجین ترکیه جه اپراسیون یعنی جه بردوام بونا اپراسیون لشکری چیه؟ دیاره پرسکریک که حتی کو پرسکریک چهار سر به جارا کردن میفگرن میوان خوا برز فیصل ناسو اندامی کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه هاتنا پناخوازین روجاوای کردستان بو هریما کردستان بردوام کو دو جی 89 پناخوازین سوریه درباسی هریما کردستان بون لگوری ناونده هفبش یا کریزان یا هریما کردستان کو دهیام 24 دمجمیرن بوری ده 89 پنابرین روجاوای کردستان گشتن هریما کردستان کوبویه که هجمارا پنابرین روجاوای کردستان کو پشتی دست پیکرنا اپراسیونا ترکیه دنه مها بوری ده تا وکا دو گشتیه 17189 پنابری پنابر لهر دو کامپن بردرش و گویلان کو بسر هولیر ونه تینا بجی کرن هروها نتونیا گرتی جالی خوفه مترسیا خواه نشان دده و بحثا اگرا هاتنا دردورا 5000 پنابرین سوریه جبو هریما کردستان دکه نرخ لیره سوری برانبر دلار امریکی برف داکاتنه و بردوامه کو ایروژی لیره سوری گهشته نزمترین آستین خواه ده دیروکا سوریه ده لگوری جدرین آبوری لجباجار قامش لیروژاوای کردستانه کو ایرو لبازار باجیر نرخ $1 امریکی گشتی 765 لیره جبو کرینه و 706 لیره جبو فروتنه $1 امریکی ده دستپیکا شورشا سوریه ده تنه 5 لیره بو آنکو نها بهتری 15 جاران بلندتر بویه جارا کمینه لباجار کوبانی روجاوای کردستان اتومبیلین روسی در باسی ناوا گندان دبن والیکارین مروی لسر گندیان بلاو دکن جدرک خوجهی جه آرکرا گوت ایرو سبه اتومبیلک روسی مادین خوارن لگند تلغزال کودکفه روجاوای باجار کوبانی بلاو کرن و ماده جه شکر و برنج و آرد و رون پیک دهات بله تماشاوان ایجا لسر روشا سیاسی از برای خوب میوان خواه برز فیصل ناسو اندام کمیته نواندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دم باش برز فیصل بله فرموکه بله ترکیه ده بیجه کو حتی بیجی کرن ارمانجین خواه اوه ده اپراسیون خواه لشکری ده بردوام به ام خوازم بزار بن ارمانجین ترکیه جه اپراسیون لشکری یا جه بردوام بونا اپراسیون لشکری چیه دخوازه حتی کی جان هرمی هره دنباش سلاموريز براستي بلانا تركا ده هي بلانا كتلي باش مزنا او دخوازي تب كنترول كي بخيبن دستي خود اجبر دسبيكا خيرانا سوري حتى رجا ايرو هرتم دستي درجة د اپوزيسيون ده جيبو دوا كسي ايرو چكدار گو ايرو دبن سيواناوي ده كار دكن او پیمانا بود نورا و امريكا ده چبو مخابن ترامپ لشکر خو کشاند بو وقت چا سوریه کی جی حکومت ترکیه را گو بکر به
او کسی گو پی و گریدای او اپوزیسیونا گو گلک جی خفروکیه رژیم ترکی ایرو او پیمانه هانه تفاضل بمشه و باش جي حتى يرو جريس بي و سري كانية و بندو دورة بري بيجي يرو حموكتية بن دست اپوزيسيونا يا چكدار ده بله بن كنترولا جيهان بالتنغرطي مقابل حفات كس جواجي او سيوان ديوارة كي لبيشيا دخوزية حكومتها تركي راية كرن يعني ایرو که خواستن او پیمان گو ویلو ترامپ هفردانیه با هم که حتی دیری که دمشه بلکیش برد دورا گو ایرو قامش و هبونا رژیم سوری تیده بلکی ند بن کنترول واده به وکی دی که باجار سوری و تایبت جی کردی به همه رژیم ترکی دخوازه بند سیخو کنترول بکید ایرو هکا او پیمانا گو ایرو دمشید نابرا ایجاد نابرا روسا و سوریا ده و لشکری خواه سر سینور بلاد که او جی به سلاح گران به اند بیجن بلکی او بشکی باش به گو بکار به بیجه دیواره که لپیشیا دخوازی و وقت نرینه گو ترکات خوازی گو بکرین یعنی باشه حتی برز حتی چه استه او پلان ده بشنه سری و ورنه جیب جی کرن بله نم گوت او دبن چاودێریە رووسا دەژی چاوێ خۆلێ گرتیە وەکی دی ئەمریکاژی پشتا خۆلای دەرباس بوو وەن بێ باوەریە دەنا قەسەد ئەو مەسەد جیوە نەرهێن بەرێ جۆنتا ترکی بن و ئەو کەسێ پێ بە گرێدایدا گۆ بکاربن پێشیاوە بسەکنێ ئەم نابێژن قەسەد ئەم کەسن وەک دبێ قەهرەمانن و جانفیدانە بەس نکارن لە پێشیا جۆنتا ترکی جبر اندامك تحالفيناتو دا مزنه وبلشكرا بتصد هزار كسيرو غريداي باتوخور مرتزق جي دبن دا حتى دبن كنترولا وينادنا مخابن ابته خوستن جي هبنديا دولتي و بكربان سينورك البيشاوي دابانا جبر او دخوازي باجار حمو بخيب كنترولا خو بلكي حتى وك نابه گودنا خویا کرن حتى باجار موصل واجد خوازن گو بگنه دا وجبري واجي او دبيجن موصل باجاركي تركيا يعني تي خوستنش بيدا او بيمانا عاتي كرن وقت بيجي الحل كي دي بقري وجوا مناطق بركبن او باجار ديجي نكبي بندستري وادا شوا عفرين وكوباني وسريكانية وغريس بيكتا بندستري وادا بكاربن ابت اجتماعي بي پارستن گونه کبی بندستواد باشه چما رکفتنا اگر بستا شر نهاتیه جیب جی کرن آلین کو بن پی دکن کینه گلو ترکیه یان گروپین چکدارن یان قصده یان بیجن هندک جار رژیم جی بجداره دشاران ده کیشان آلی وی رکفتنه بن پی دکه اف نبي قوتن حموجي كارت دبربي تشتي قوتي كرن يعني بس تي سامي بقرن او بيمانا قوت نبرا ترامب واردوغان هاتيه دانين او وبمشي وترك دبيجين بمشي وقت قو وقت ما قو دولة مزنية قرولا واحد هندروي سوريا دا روسيا وامريكا وفرنسا والمانيا يقو ايرو لشكري واتي دنا قو بكاربن سينورك البيشاوي دينن بس مخابن حتى نها تكس البيشاوي نسكني البيشا تركا تي خوستنج بيدا قصد او بيمان دوريان بدا ببنا سري وبدنا علي وجتربي او باجار جبروي حجت البيشا تركا خد بكن وقت بيجي ازي ضربات حتى نها اقربست النهايه هاتيه دانين ام بهيدارن بمني بردوام جي بكي زيادتر بيش فنوي يعني تيقص اود بيجي ايرو مسكنان دي بس وقت جو بيدل التزام نكي بيمانا قدنا برا ترامب اردوغان دا چبويا ترسكي مزن هيا جو هيجي درباس في باجار كردي جو كنترول بكي بس ياخده باشه برز تقوت تو آلی لپیش ترکیه را نواسته لدما کو ترکیه اپراسیونان انجام داده توان جنگی گروپین چکدارین به سر ترکیه و یانجی گروپین چکدار توان جنگی انجام دادن چما آلیین جهانی آلیین برپرسیار جه توانین کو گروپین چکدار انجام دادن بدنگن
بله مخابن تشتی گوته کرن لپیشیا ملت جهان بطیبت و وکی دیجی اف کسی دوار سیویل دا کارت کن و اف کسی خوی هز و ریز و اف دولت گوی رو لوا بخورتایی دندون سوریا دا وک مگود گوتنا خود دوباره بکم وک امریکا وک روسیا وک فرنسا وک المانیا حتی رجایی روزی او وقت دویجه چاوی خوال پیشیا پیمانا گودنورا ترامپ و اردوغان دا هاتیه دانین چاوی خوال دگرن وکانو مروک پیزانه حموجی موافقا سروی مسئله براستی افتر سکا مزن ہے وقت گودا خوازی اردوغان هر سری افتشته وک بگو اف کسی گو ایرو پنبر بونل دربا بین ملیون و نیب انسان بین درباسی باجار کردی بکرن او گوهرتنکا دیموغرافی بتمامتی از بیجم افجی وقت بیجه تتمکا جی پیمانا سایک سپیک و رایا گو بری صد باشه سالی چش هاتیه کردان دانین تخواستن برس فیصل چش خلکی ما خلکی کرد تخواستن داکو او پلان نچه سری 2 ملیون یا 3 ملیون سوری لحرم کردی دا نین بجی کرن بله جما حمو هذه سياسي ولشكري وكثير وشنبير وسياسة مدار شيكي غيرتا كا كردي بيرابي حمو جيم دنگي خبلن بكن بكاربن الوادزجي جهاني بتمامتي المحافل دولتي به لبيشيا برلمان أوروبي به لوزارة دروا أمريكي بن ألماني بن فرنسي بن أفشك سي غورولا واحد الدنيا بتمامتي غمرو بكاربي اف پیلانا آنے گو بے سکناندن و بے وقت بیجے چھارا سریک بے دانی جیرا یا دیجی گو بے سکناندن او وقت مگوت دنگے خواہ بلند بکن بگہن ملت جہان بتمامتی گو امبکار بن و پیلانا آنے بسکنن وقتی دیجی حتی رجا ایرو او چھارا سرکرنا گو بے دیتن حتی رجا ایرو ناتی دیتن بله خواستن به همو هنزه خواه گو ام بکاربن ام وقت دیواره که لپیشیا و پیلانا ترکا بدانیدن برس فیصل ناسو اندامی کمیتا ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پده کسی گلک سپاس بو بشدار بوناته بله تماشاوان هجاب وی آوی هم گشتن داویا بولتن خواه دوباره سرنوچه امی به بیراوا بینن پرپرسکی د حکومت هریما کورسانی ده دبیجه هریما کورسانی گلک جاران هول دایک و انکسی و تفده مینیزی که هفدو بکه لی پیده همو رکفتن بل پیکرن گروپ چکدار لی سریکانی روشافای کورستان ده بل پیکرن خدا بردوامن هری داویشی خبرکارکی کرد راسی کریارن دور جراوشته هات ترکیه دبیجه که اپراسیون خواه ده بردوام به تا آرمانجین خواه بجی دکه لگندوار کوبانه جبر مترسیا شر خلک هن گندان گندن خواه بجی هشتن و بر خواه دانه باجیر هر شاد و بختور بن